beras teh kirian jo. 12. Sate agak luih jo ah. Wah coba. Sate daging lihat do. Sate daging lihat do. Sate daging beras kirian. Berapa? 20 lah. Sate daging 20 lah. Sate jantung ada. Sate jantung 5. Soto ada. Sotonya 30 pieces. Itu sate mana aja? Mana kampuang itu aja? Oh, dibungkus aja. Dia di mana kampung lah? Bawa preman lah. Apa yang Dari Taji. Ya. itu namanya sate Padang Kasiaman ya. Kok ada 3 macam sate. Padang Kasiam, Padang Kota, Pariaman. Kita kenal nama sate Pariaman. Có thể cho.